Kamzalo inavi, Lusaki, Lupulani Sala. Ketanigini na mukubidi. Ishia ge khas sagite akoto kami pini. Subuki mukutuku, Anigini Salalo, Hindustan Times sagite no Italy Raku Foreign Minister Shagyu, Antonio Tajani no Picuno. Russia Rakungo, Ukraine Rakuna, Agushaku Hipola, Agaku Kamina, New Italy Raku Villa, Agushinanula, Ukraine Raku Kupule Penkimu, New Italy Rakuna, Agushi Hipola, Ukraine Raku Kupumoi Ipi. New Italy Raku ye, Russia Raku Sasa, Agushamoi Ipi. Ena New Italy Raku Wushimi Opela, Ukraine Wushimi Kupukiulana, Russia Wushimi Sasa, Agushipemoi Ipi. North Atlantic Treaty Organization, NATO Raku Mkona Akupta Shilkiula, United States Raku Yepikango, Germany Raku Yepikano, Pana NATO Raku Kumsil Law, Agushimi Opela, Agushila, Ukraine Wushimi Kupupenipi, Akumtoshi Pivekimo, NATO Raku Kodola, Agakulaki, Italy Rakuna, Agushila, Ukraine Raku Kupunisha Moi Ipi. Supuki, Mukutuku, Anigini Salolo, Republic Society Teno Pikiuna, Poland Raku Prime Minister Donald Tusk na, Ukraine Raku President Zelensky Sasa Akupta Shilkiu Vechona, Pana Poland Raku Gutungo, Ukraine Raku Gutu Kamadola, Poland Raku na Akumtoshi Fencing Mlanipi, Hatavai Ipi. Itagi, Poland Raku Prime Minister na Pikiuna, Agushina Nulaye, Ukraine Raku Kupunan Kimo, Ni Raku Civil Miakos Shopen Kiwona, Ukraine Raku Gutungo, New Poland Raku Kamadola, Fencing Akumtoshi, New Poland Raku na Mlanani Ipi. Itagi Poland Raku Prime Minister Donald Tusk na Pikiuna, Ukraine Raku na New Poland Raku la Al-Kichila, Itul Kiu Khati Tomo New Poland Raku la Jeche Kiwona, New Poland Raku Al-Kichimi Tomo na Kumo Jemlavai Ipi. Supuki Mukutsni, Ashigani Salolon, the Indian Express Sasagite no Pikiuna, North Korea Raku President Kim Jong-un na, Russia Rakungo, Ukraine Rakuna Agusha Kiu Hipola, Russia Wushmi Kogona, Alka Gulingo Bom, Ati Million Lucky Show, Panagaku Wushmi Shukalono, Russia Wushmi Kotsupuvai Ipin. Alka Gulingo Bom Ati Million Lucky Show, North Korea Rakuna, Russia Raku Tsupuve Kiu Tipakoye, Box Ketanitsona, Akesni, Shaushani Ipi. Supuki Mukutsni, Ashigani Salolo, Russia Raku Kremlin Yepikano Pikiuna, New Russia Rakungo, Ukraine Rakuna Agusha Kiu Hipola, Salanomo, NATO, North Atlantic Treaty Organization Rakum Kona, Panong Raku Wushim Mikopela, Ukraine Raku Kupukiulana, New Russia Raku Wushim Kosas, Agushike Pushaye, New Russia Rakuna, NATO, North Atlantic Treaty Organization Rakum Osho, Agushike Pushinani Ipi. Ena Agushi Tipoye, New Russia Rakuna, Ukraine Sasa, Agushaku na, Akumtoshi, NATO Raku Kosasa, Agushinani Ipi. Lusaki, Lucky, Mucholani Salalon, the Indian Express Society Teno, Bangladesh Health Minister Samantha Elsen no Pikiuno. Bangladesh Raku Capital Dhaka Pugala, Anigini Salala, Amina, Dukan Kami, PTV Kulon, Timia, Pobidik to Tivena, Timi Mukukini Izavai Ipi. Timi Tiveke Kodola, Tim Mukutsu ye, Ilimikongo, Azanako Eno, Itimikoke Ipi. Ikimo, Ami Tipo ye Kulona Ipe Rikela Pismo. Supuki, Mukutuku, Anigini Salolo, Northeast Life Society Teno Pikiuna, Manipur State Police Miakono Pikiuna, Agalami Ampo Kamina, Ningu Show Agupana Tuchekimu, Manipur State Yipikana, Ningu Pela Ayazakilano, Agalami Hosho Alka Pei Talipi, Azatsmo Kiwona, Ningu Sishopen Kimi, Momo, Kupun Kimi Kumo Kahagetoivai Ipi. Itagi Manipur Police Officers Kono Pikiuno, Ite State Yipikana, Ningu Pela Ayazakilana Aye Pepe Mo Kiwona, Central Forces Wushimiokono, Igena, Ningu Zakushia Ayazakilana Agalam Yokosho, Achipiu Hakta Peita Masai Ipi. Salanomo, State Yipikana, Ningu Manipur Police Nyoko, Kismo Kiushaye, Central Forces Wushimiokovu, Kuana, Agalami Tipako, Imi Kupunachi Keko, Hipako Show, Aye Pepe Masai Ipi. Manipur Police Officers Hipakono Panong Lokemo Kiusa Pikiu, Hipo Ye, District BD, Akala Akeko Launa, Pana Mete Galam Yokona, Igona Akapana Panong Show Tsichekiu Nake Ipi. Supuki Mukutoku,
anigini salala di independent sasa kithe no pikiu no United Kingdom ga khumi kiptimi lakhi ampe shri snisha kiu no palojiliu Russia ga khulimi Russia ga khu Saint Petersburg pugalang moche kiu sas kushol nena apkhulona United Kingdom ga khulona Russia ga khu kdau cheche kilona go pana Poland ga khu gutu to vekena Poland ga khu border guard wushmi kona pa galvai ipi Ugo Poland ga khu border guards wushmi kona time khami pavila injukiu lo pano pikiu no Niye United Kingdom ga khu mi lakhi ke ipi Niye ilojiliu lakhi Russia ga khu Saint Petersburg pugalang nga kiu sasa kushol nena apkhulona ala chesu irani ipi Poland ga khu border guard wushmi kona pulkiu no United Kingdom ga khu mi kiptimi tipongo palojiliu Russia ga khulimi kamaye phone lana ithikle vekiu lana kimekile kiu shani ipi paye foreign passport momo visa mu peche moi ipi iti Poland ga khu gutula border guards wushmi kona pa galvena khatha pepani ipi lusaki lakhi mucholani salala United States ga khu Pentagon la atusha kyu Lloyd Austin no pikiu no Russia ga khu ngo Ukraine ga khu na agusha kyu hipo la salanomo Ukraine ga khu na Russia ga khu shol tomla ke pusha ye New United States ga khu na Russia ga khu sasa agushinani ipi Kugo United States ga khu Pentagon la atusha kyu Lloyd Austin no pikiu tipo Russia ga khu President Vladimir Putin na chilvekena North Korea ga khu President Kim Jong Un ngo China ga khu President Xi Jinping sasa agagapcha shilve ipi panak thuna agapcha sha kyulo panak thuna United States ga khu pela ai khala aga khu kamsung na akiviu ena akum to ga khu shipe monya na agapcha shive ipi ikimu panak thuna kishi khatha vikela pismo lusaki lakhi mucholani chalala News 18 sasa kithe no pikiuno India ga khumi timi kumchung na tinimi sha kyu Mukesh Ambani no pu Anand Ambani ngo Ridhika Merchant na lusaki lakhi mucholani chalala no lusaki kutu rakhani chalaktola India ga ku Gujarat State Jamnagar district la pre-wedding kupu sha kyu ye lusaki lakhi mucholani chalala no kutu vai ipi ai khala ajikipi lake pemi Barbados ga khulimi Robin Rihanna Fentina Pagmak Lakpula Ale Phenisha Kyula Mukesh Ambani na Guka Kro Thopungu Kini Leads Nishani Ipi Anand Ambani ngo Ridhika Merchant Klakpula Sinkyu Gongno Ovekyu Salolon United States ga khu President Xi Jinping Donald Trump nonga Klavekyu Ivanka Trump ri India ga khula irivai ipi Subkhi Mukutoku Anigini Salala Sports Tigers Sasa Kiteno Bikiuno Ovekyu Salala WWE Wrestling la kivechiku kiptimi laki Billy Jack Haynes no Panipu Alkana Vekipitiviku Wongno Subki Mukutache Ashigani Salala United States ga khu police mi kono pa galvai ipi Ikimu kuwanguna Panipu Alkana Vekipitivikela pismo Billy Jack Haynes ye Ampel Hosni ipi ena Panipu Janet Becraft ye Ampel Hotachip Mushivena akhu kahawai ipi Lusaki lakhi mucholani salala Mirror Society teno pikiuno Russia ga kungo Ukraine ga kuna agusha kyu hipola Klola ga ku kona Russia ga ku warning chiche kyu gongna Russia ga kuna pana ga ku ushina nu lakhi nuclear rocket Satan 2 ipikyu ye ku dolomo peitan kyu gongna ku to pekwai ipi Lusaki lakhi mucholani salala Di Irrawaddy Society teno pikiuno Myanmar ga ku Neipi to Tatcon Township la Myanmar junta yipika police mi ko kem laki ye Chinland Defense Forces wushmi ko na pitiwatsai ipi Ikimo Myanmar junta police mi tipako ye ovekyu salala aphakna tipo khirena wana Myanmar ga khu alam yokom sa kyulana a ga tawla o khawai ipi Lusaki laki mucholani salala Myanmar ga ku Kalei University ki piki lo Myanmar junta yipika wushmi kongo Chinland National Defense Forces wushmi kona alka kive kle kila Chinland National Defense Forces walam yokodola tim lakhi akhu kahawai ipi Subki lakhi mucholani salalo tribal media reports sa kiteno pikiuno
Manipur State Police mi kono supukhi mukutuku anigini sololo Imphal West District lo Meitei Holami amko lakhi Kangleipa Communist Party Nongdren Khomba KCPN mkomi imkuthu kalwai ipi Police mi kono panong launa mobile phone pungungo ruka lak bidigi kalwai ipi Manipur Police mi kono Meitei Holami amko lakhi Kangleipa Communist Party Holami mkomi kuthu kalwe ke koye Lakina L Alin ena Lakina Harris Maibam ena Bela Oinam ipi Supaki mukutuku anigini sololo the independent society no pikiuno Afghanistan gaku Taliban yipikana Isaac te mla pelkiuno New Afghanistan gakulimi kunako TV kola mla chenkena Aksuliki kuzukiu kumopo agigi kuzuvena TV la mla masai ipi Salanomo panongna Aiza hipo pape mo ke pushaye panong pela TV la mla pemoi ena agimege panong show besnani ipi ishu sak ke hipodo nong kamchushkimti